kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Apay kastaman ng interaksyon mo si Kamarife. Nakitam lang agil-ilad ti tao. Awan trabahom itaya. Awanan nalpas mo ti kontrata may. Kat, saan ka nga agsapol iti sa bali a pagtrabahwam? Aginanaak pa'y ay nawaw kamay. Kita tama nga numatawunan tumanunday ta nga inanam. Relax ka kadilaang bakit? Aywan gayam, di mo liplipatan ti agsak daw. Naibusan ti danom ama inom. Nungay si kalatan ti agsakdo. Ay nawaw, isungarod nga ibabaon ka ta ti sa bali nga aramidek. Nalagip ko nga dagahan ti ibaga ni nanang kanya kita. Isa mapanak man ni Balayda. Rason mo man day tan, tapno di ka maibaon. Anya a klase ka nga asawa? Si kamanin ti agsakdo, Mare. Mabagkat mo, aya. Kapilitan amare. Awanan inuman may, ngam nakarelax latamat ti asawak. Ibaon mo mat ngamin, Amare. Ay na mare, inaramid kunday ta, ngam saan mat nga rod ang maibusan iti rason. Tunggal ibaon ko, ibaga nang ada ti lakad na. Wenno saan, ada ti sabali nga aramiden na, uray awan mo't kaday. Ay, una yan day tanga asawa, Mare. Talaga asaan ama pang namnamaan. Naku nampay mare, maasarak nga ruden kang kuana. No siya klaang ti asawa na. Nabayagan a pinanawak day tamare. Naimbagan ka tamaano sampay laang. Anya ti umayo ibaga nanang. Agsapsapol ti kaaruba mi iti agdalos iti kulungan ti baboy da. No nawaya ka, si kakuman ti mga ramaid. Isupay ti ited na atangdan mo, anak ka. Ay nawaw, awan ti oras ko ang makitangdan nanang. Kasano ko mga awan oras mo, kat na ibagam kanyak ide nga awan trabahom. At dati sa baling aramidok ita nanang. Ay, no siyak ti sika, mapan kakit din. Sayang dayjay, isumo laang awan aramidom dito'y balayo. Naranaan nyo laang ang madamati panaginanak nanang. Kinapudno na, at dati planok apapanak inton madamdama. Anya? No asino man day ta akarubayo, ibagayo nga awan ti wayak nga agdalos iti kulungan ti baboy da. Agkita dalaangan iti sa balay. Saan nga imay ni nanang dito'y balay itay aya? May matkat. Ay nawaw, imay magayam. Apay nga adda ka pailaang dito'y balay? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak. Ay katmapan mo dalusan ti kulungan nga ibagbaga ni nanang Imbagak ngagkita dalaangan iti sa balay. Anya? Adda nga ti papanak inton madamdama bakit? Tunggal adda maibagang aramidom. Adda ka na yung ti rason mo. Kat gagangay na Igagagaram samot tanday ta. Ay no, saan mo't bakit? Talaga laang anaira na busy at? Una yun, di ka mutan maibusan iti rason. Nang yagak iti basit a grocery para kada kayo nanang. Ay, agyaman ak una, yanak ka. Asino nga yan tinagdalos iti kulungan ti baboy ti kaaruba yun nanang. Nililya ti tinangdanan da. Sayang dayjay. Isupay ko maapakitang danan nila kay ko. Kumaangam saan mo't akayat ni Ramel. No siya, saan kumot akabailan nga aramidon. No dadduma, kat kasla rason na laangan ti dadduma nanang. Naku nampayanak ko. Kastamot laang tinadlaw ko iti anak ko. Tunggal ada maibagang aramiden na, kat bigla kanumot nga ada tilakad na. Wenno saan, ada ti sabaling aramiden na. Igagara na pa yan ti rumwar tapno saan laang ang maibaon. Naimbag nga aldaw mo, Marifay anak ko. Da kayo magayam tatang. Di yung maimbagbaga nga umay kayo gayam ita. Nilakay mo tigagarak anak ko. Adda ka day? Awan tatang, rimwar mo't itay.
Sa dino tinapanan na? Iti ayan ka no ti gayem na. Ada ka di masapol yung kang kwa na tatang. No kaya't nakitang danak ko ba? Parikot mi ngamin kinanang nyo ti kanal ije balay, nang runa no kasta matutudo. Kasaritak to nila kay ko tatang. Wan man anak ko. No kaya't nakit mapanlata ije balay inton Sabado. Wan tatang. Awan pa'y diti trabaho na dayjay. Okay nga rod, agawid akon, ta sigurado nga urayan ni nanang nyo ti mantika nga impagatang na. Saan kayong agkape tatang? Saanin anak ko? Inakon! Mapangkakanuman iti ayan da tatang inton Sabado lakay. Anya ti aramida kijay? Isimpam kano ti kanal aparikot da no kasta matutudo. Ay sos! Ne, apay akasta ti sungbat mo? Ada ti aramidak no Sabado bakit? Anya? Saan ko amasango ti mapan ijayan da tatang? Tangdanan da ka kano ni tatang. Oray tangdanan na, kat awan lata ti oras ko. Tunggal ada ti ibagaming aramidam. Ibagam abisi ka. Ngam no awan ti iparamid may. Day talaang mo't agil ilat ti aramidam. Basol ko pa ita. Itay ming yumat ngamin Ay nawaw. Kasano nga itiming mi? Nagadumot arason mo. Kunakman no ada ti aramidin nyo ita. Ag-text dan to kanyak no matuloy kami, bakit? No kasta, saan gayam asiguradaw? Diyak manam mo ka nagijay at tao. Di da maawatan no maminsan. No napan kalata ko maiti ayan ni tatang, dinalpas ko mati iparamid na kang ka. Or-urayak pala ang ti-text da, bakit? Dayta ti jak kayat kang ka. Di ka agungot Asino ti saan ama kaunget no kasta lang ti kabalay? Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga itiming yung amen. Ti ibagam kiday, di mo kayat nga aramidan dagiti ibagbagame, iso akasta. Nagrigat ka amay baon. Naa. Pudno mait, saan kanto pa amay ibusan iti rason? Makaumat ti kasta nga aramid mo ramel. No nalakala ang ti agsukat iti asawa, sukatan ka talaga. Saan kumamot akasta, bakit? Kasano kat sumadsadot ka mait? Di mo amo ti kunada nga isupay. Umayak man makikapi tatang. Agkape ka lang, anak ko. Adamat na pudot adanom iti termos. Agyaman ak tatang. Adan samot ti parikot mo. Maasarak nga rod iti asawak tatang. Ay nawaw. Anya ti pakaasaram, anak ko. Wen tatunggal ada ti maipaaramid kang kuana kat ibaga na nga adalakad na. Ada siguro mo ti plano na Likliklikan na kitdi ati trabaho. Pag ko naamat. Madlaw mo tatang. No awan ti maipaaramid kang kuana, adala ang ije balay ng agil ilad. Ngam no maibaon, hapaw, busy ka numal. Ni bakit mo nga'y ramay lanak ka? Awan ni Marifed ito'y balay, nanang. Ada tinapanan na. Ada ka diti bagayaw? Awad mo't kitday, kayat kayo laang asarong karan. Awan trabahom ita aya. Sa anak pa nag-apply, nanang? Ay nawaw, pangalalaan nyo nga'y iti igat-gatang nyo iti kanon nyo. Kwarta ni bakit ko, nanang? Anya, Agbirbiro ka pa lang iti pagtrabaho, nanang? no adamo ngamin maibaga a pagtrabahwam ka di mo mo't kayat. Siyempre masapul apilin tayo mo ti trabaho akap-kap na kan tayo, nanang. Ngam kasano a makatulong ka kun bakit mo no kastalaang. Bumawi aktaw. Ayawan lat amok dita. Ay naanak ka itapay laang agbalbaliw kan. Aggagat ka. Di mo urayan a mauma ti asawam kun ka. Tarimaan naman tinaperdi atawa lakay. Ay nawaw, dagasunnak ni Paris ko inton madamdama, bakit? Anya, Adda ti applyan mi at trabaho. mabalin mo't at tarimaan pa'y sakbay nga agrubwat kayo. Agsagana ak nga rudan, bakit? Ay nawaw, anya nga ruti kayat mo? Siyak pa'y laang timangilan sa itiday taatawa. Tarimaanak to. Kaanon tungay? No awanan ti aramidak Awan pa'y mo't aramidom. Lansaan pa'y kiday. Mabit lang mo't day takot. Saan ka mo't amaurasan? Agsagana ak nga rudan. Awan pa'y mo't ti kumparem. Mabit lang, taala aktilan sa akin martilyaw. Kumusta tinaperdi atawa yung mare? Natarimaanan, Maray. Impatarimaan mo kan lakay mo? Saan, Maray? Siyak tinang tarimaan. Anya, apay nga Una ata, idimbagak amapan ko alaan ti martilyaw. Nagpukaw mo't nila kay ko.
Ay, aging gagayam ita kat likliklikan na ti trabaho, maray. Wen Mare, no amuna nga dati maipaaramid kang kuana, kanayon kanumot abisi, makauma. Awan magtrabaho na ita. Day tangarod ti di na panunutan Mare. Ay, narigat ti kasta, maray. Isu akanayon kami nga agapa, takas jeti ugali na. Awan lang nga rudin trabaho na, saan pa'y atumulong. Ay, no siyak ti mauma, panawak day je atao Mare. Sa dino ti papanam bakit? Adda training mi ita. Ano? Training para itian niya. Agabruda kon. Anya? Agabruda kon kunak. Panawan na karot ngagmay-may sa diton? Kapilitan ah. Saan mo't amabalin a sumurot ka kanya? Kasano ak ngarutan? Makamukamutan ay iti bagim. Aramidem dagiti rumbeng a maaramid dito'y balay. Anya? Aramidak daytoy para iti arapaap ko. Tano sa anak nga agsakripisyo, awan lat amok. Awan ti mapasamak iti biyagta. Kantap no masursurum mamet ti tumakdar iti bukod mo asaka? Anya? Kaano ti flight mo, Marife anak ko? Inton o may alawasan tatang. Dandan imot gaya man. Kunaklakid din ako kunamlaang agabroad ka. Ay na tatang, masapul nga aramidak daytoy tapno maiadayuak iti sakit ti ulok. Wan ba't kadi anak ko? Tapno masursuro matlaang nila kay mo taaggunay. Wen tatang, barang agbalbaliw no awanak a makikita na. Wan ba't kadi? Narigat mo't no si kalaakanayon tinamnamaan na nga aggunay para kenkwana. Agabrod mo gaya man ni bakit mau. Wala nang. Flight na no Martes. Kahit kasanukan no agabrod ni bakit mau. Diya ka muna nang. Nairuwamak nga daa ka na yun ni Marife iti abay ko. Kat ita ang nagdesisyon nga agabrod. Awanan ti daduma anam na maam no di ti bagim laang. Diya ka mo no mabailak ti kastoy nanang. Agbalbaliw ka nga minon, anak ko. No kabailam nga aramidam kiti. Saan aday taagras rason laang ti paglaingam. Oo nanang. Agbalbaliw ka, tasan ka matan nga ubing. Lakay kan, Ramil. Lakay kan. Daita, ti panunutog. Busy kayo kadi, tatang? Saan mat? Apay kadi? Agpatulong ako makada kayo. Anya ti maitulong ko ken ka. Nabarado nga min ti lababo mi, tatang. Ne, apay nga Masapol ang matarimaan. Kadyak amo no anya ti kotse kajay, tatang. Kasaritak ni kanakan erol. Sa iso ti mapan ijay ayan nyo. Napigpig sa rejay. Ken kumpleto ti tolls na. Alaman nga ro, tatang. Agyaman ak launay Awan anyaman na anak ko. Urayim laagan sa ibagak amapan ije balayo. Kumusta ka matan dita lakay? Nasayat la tamot, bakit? Anya ti aramidem dita? Madamang agdaldalo sa kitiban nyo, bakit? Ay kat very good ano kasta? O na, tawan ka mo na namlamaag ng agdalos. Kabailam mo't lagayam nga aramiden kat. Kabailak mo't ngamin, bakit? Kabailam, ngam ti sadot mula ang ngamin tinang nang runa, idi addaak pa dita Pilipinas. Iso asaan ka maibaon. Pasensyakan, bakit? Sa bali mo't nita. Nagbalbaliwak mo't Sapay la kumata, tuloy-tuloy mo't tanday ta pa nagbalbaliw mo. Aywan gayam, flight ko inton Martes. Sa dino ti papanam, bakit? Sa dino kumapay ngay, agbakasyonak mo't Daw ka, amare. Wen ata sa anak mo't amain initan ijay abroad maray. Manungal daw ti bakasyon mo nga Dua alawas laang. Husto tapno makadwam mo ti asawam. Ay na, dakil tinagbaliwan ni Ramil, sipod nag-abroad ka, mare. Wen ata awana kun anam namaan na maray. Amom ka deng, kanayon ang makitak ngagsagsagad iti paraangan nyo. Saan laang aday ta?
Amo na mutin ti agsakdo iti danom nga inumun na. Naibaga na nga rod kanyak, mare. No amukla ang ama ka amiris no awanak, idi kumapay ang nagabrudak. Tinapatag kat nakaamirisan ita, mare. Saanan ang masapol nga ibagam ti aramidan na. Naibus magaya man ti mainom adanom. Mudtoy ti water jug bakit? Ha? Ay nawa, mudtoy ti water jug ko na, tagsakdua. Ah, Kaslasaan ka mamati ti pagbaking na. saan makiday? Sa anak laang anairwam asika ti agsaksak do. Idi sa anak ngamin ang nag-abroad kat masapol nga ibagbagak ti aramidem. Numaminsan kat di mo pa'y maaramid ta nagado ti rason mo. Iti lang, dayjay bakit? Sa balitan ta nagbalbaliw akon. No kasta nga rod, saan kun nga i-renew ti kontratak lakay? Agnegosyo talaangan tapno saan ta amayadayo iti tunggal maysa. Pudno, bakit? Panagkunam kadikat agang angawak. Wano, kayat mo nga agsubliak iji abroad. Saan bakit? Siyempre, maragsakan ngamin, saan kan nga umadayong? Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot. Agagat kan tulungam kit di ni bakit mo. Tapno naragsak ti panagdanayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.